welcome back to Ministry Gifts. Ia toi whatalo whatu tātou vasenga o le me alofa mo ngā luenga. This is Harold Ritter with Lasik from the New Zealand Explore Nations Bible School. Ia o Harold le nei ia ma le whaliliu nei ia o lo ngā lue whātasil tātou a onga. And our subject is the ministry gifts, also called the ascension gifts. Ia ma le tātou mata upule nei o mea alofa mo le ngā luenga po o mea alofa na awina mai. Also called the fivefold ministry. Pen whai whena whainoa ina whaapea o fisa e lima o le wala au. But no matter what you call it, at the end of the day, it's about the leadership of the body of Christ. Ai pole a lava le ngoa te whaingoinga ai I le ungo le aso o le whiau mo taitai o le lotu. So if you're interested in being a leader, a Christian leader, this course is for you. A whaila o e te langona lava e na naulo loto I le whaima taitai o le lotu I o le mta upu nei mo oe. It shouldn't surprise us that the Lord has provided leadership for his organization. E le te tau na te I tātou pe a whai e na saunia e le tua ia taitai mo lana lotu. It's through the church, through the body of Christ, that the Lord Jesus influences the world today. O tātou po le tino ke riso e awala atua I le awhianga o le lalolangi mai le atua. And you know, the Lord is the head and we are the body. O le atua fo'i o ia leo le ulua I tātou o le tino. You know, in the natural, the head through the nervous system communicates to the body parts. I le I tū whale tino o tātou ulu nei e nā te au maia whiau I o tātou I tū tino taitasi. You know, we could say that the head of the church through the Holy Spirit communicates to the body what he wants done and where he wants us to be. En whai ono whaapea atu o le ao o le kalesia o le atua lea nā te au maia al whiau e ala I le ngangpa ia I tū tino taitasi e peo na iei tātou. Amen. Amen. So the most influential organization in the world is the Church of Jesus Christ. O le whalapotonga sili ona te tau ona te lele a fia I o le lalolangi I te tonu o le lalolangi nei I te tau ona o le tino ke riso. And every person has a role in the body of Christ. To se tangata lava I le tino ke riso e yailo na matafa I oi polo na tiute. Let's turn our attention to the scriptures. Ephesians chapter 4 and verse 11 is one of our theme scriptures. Su e tātou mau au tū le feso e wha fo I upo e sufumaltasi. And he says, he himself, or Jesus, gave some in the church to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Mai na ia tu ina mai fo inisi e fai ma apostolo, o isi fo e fai perfecta, o isi fo e fola tala lei, o isi fo e fai ma leo a toa ma'oao. It's for the purposes in verse 12 that we may equip the saints, train them, for the work, the service of the ministry, and for the building up of the body of Christ. E whai pula suma lua I le wha moe o le na au mai I mea lo whamwhai mai. Ina ia wha atoa ina aile au pa ia la tau te whai aile ngā luenga a au na ia tina e aile tino ke riso. You see, you were not just saved to sit in a church. Tātou te le I wha aula ina I te tau e ono tātou nunofo I le lotu. You were saved to serve. You were saved to have a role in the body. Whaola ina I tātou, pena lave ina I tātou, ina I o tātou tiute, ina I whai o tātou tiute mamata whai o le tino. And let's look also at 1 Corinthians chapter 12 and verse 28. So e la lau tusi le mo mokorinito sfuma lua whai upo lua suma le So 1 Corinthians 12:28 reads, it says, and God has appointed these in the church, first apostles, then second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, administration, variety of tongues. Whai mai ua whaatuina fo I le atua I le kalesia e mua o apostolo, o lona lua o perfecta, o lona tolua o pito ane iai o e whai wawenga, I le mamea alofa e whaamalo loa I mai o e soani, o taitai, o ngana ese. Verse 29, are all apostles? Are all prophets? Are all workers of miracles?
Il fai upu lua sumulaiva ve mai o apostolo uma ea, o perfeta uma ea, o ao uma ea, o fai vavenga uma ea. Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? O tofu uma ea ma mea alofa e whaamaloloa I mai. E tautala uma lava ea I ngana ese. E whaamatala uma ea. Well, the answer is no. Not everyone is called to do all of those things. O le tali la, e le ai, e le wala awina uma I tātou te whaia uma mea nei. But earnestly desire the best gifts. The best gifts are the gifts that meet the needs of the moment. Ona whai mai leo whai upo e tolu sumaltasi ia o tō nau I mea alofa sili. Ai pe tai tō te whaasino atu ia te o tō le ala e sili lava. Wha o le ale wingo le tala nau le mea alofa sili, o le mea alofa sili, o le mea alofa o lae function po lae ngai yoi le taimili nei. Amen. You know, Amen. in verse 28, it would appear that somehow the evangelist and the pastor evaporated into thin air. O lo iai nā le e whai evangelia ma le whai whiau e pe fōlinga mai o lo o ngalulue le mea tasi. You know, they're very clearly spelled out in Ephesians 4:11, but what happened to pastors and evangelists in 1 Corinthians 12:28? O le whai evangelia ma le whai whiau o lo manino mai le Efeso e whasu ma le tasi. Ai o mai I e pe ele o matua manino le mai pe ele o matua mai o I o le mai ia vaenga na e lua. You know, what Paul is trying to show us here is that there is a direct relationship between the gifts of the Spirit and the ministry gifts. A o le mea le tau mo whaia Paulo e whaali mai I e iai le whaasino manga tonu o le fiso o tainga o mea alofa le anganga ma mea alofa nei e lima mo le ngaluenga. What he's trying to show us is that everyone knows 1 Corinthians 12 is the passage that he talks about the gifts of the Spirit. Amen. Tātou umau tātou I loa o le mta upule koinito mo koinito sumalua o lo tala noa I mea alofa le angang pa ia. You know, that's in verses 7 through 10. He spells out the 9 gifts of the Spirit. O lo I mta upu mua o le se fulu o lo tala noa I mea alofa nei ale anganga. But here he does something very interesting. He says, instead of saying evangelist, he says miracles. Ila, na tele o whai maia le whai evangelia a o lo o ia ta ua le upu whai vavenga. Instead of saying evangelist, he says gifts of healings. E le whai mai whai evangelia a o lo o ia whai mai o mea alofa e whaamalo loa I mai. Instead of saying pastor, he says helps, administrations, and speaking in tongues. Ai na tele o ta ua mai whai whiau a lo o ia whaapea mai o e sosoani, o e taitai, o e fo I tautala I ngana ese. He's trying to send a message. He said, if the pastor doesn't have tongues and interpretation, O lo ia tau whai mo moli mesi whiau a whai e le iai mea nei le whai whiau o le tautala I ngana ese, male sosoani, male taitai. then he will never be comfortable for tongues and interpretation to operate in his church. Ono winga e le mawhai, ona iai le mauti noa ia te ia e mawhai ona tupul mea lea o le tautala ngana ese lana lotu. I know I'm getting a little deep here, but what I want you to see right now is ministry gifts and spiritual gifts are directly connected. O leo whaisi loto o le aluatu le taimili nei, au te manao I tātou maua umale mea nei, o mea alofa le anganga, ma mea alofa ia o ofisa nei e lima, e iai lona whaasino manga tonu e fisota iai. You know, so one way to remember the fivefold ministry is to think of your hand. Your hand has 5 parts. E tasi ale au wala whaingo fie mwhai ona e manatua ia ofisa nei e lima, ia o lo lima, le e au tamai lima e lima. So let's go along, you know, your pointing finger, like the office of the prophet. It points the direction of God or it points out sin. O lo lima lea tusi, e whaingoa pe whaasino I perfeta, ona o le taimi e tusi lo lima ia ue whaatonua le tangata I mea lea, whaasino le tangata to e whaasino I le atua. And turn to 1 Kings 18 while we're talking about this. So e lalau tusi mo le tupu e sfuruma le walu. Your middle finger is longer than
any other finger that you have. O lo lima le aloa loa vale po le lima umi le tutonu. O le lima le umi ia mai lima uma. That represents the evangelist because he has the furthest reach to the lost. O le lima la lea e whaasino i le whai evangelia, a wā le whai evangelia po le missionary, o ia lea e mamau, mea na e mafua i wha o ngā lima lea wai umi, o na e mamau la na apa atu i tangata o lo leilo loa ma wha o laina. You know, then we say the ring finger or the finger of commitment where you put your wedding ring. Ia e peila o sirsila mai o le lima le ele le mama, po le lima o le tau tinonga. And that represents the pastor because he is more or less married to the church. He's married to the people in the church. Ia e whaasino pe whaatatau le ili whaiwhi au o wao, ia lea na te whaawhai poina le ia anga i le lotu pe mafuta atu i tangata. You know, as a man is supposed to lay down his life for his wife, as Christ laid down his life for the church. Whaapei lava ona tu i lalo le soifua o le tane i mo le whawhine, whaapei whai ona whaataatia i lalo le soifua matu ina mai le soifua ke riso mo le lotu. Ia whaapei nā fo i la le whaiwhi au. So it is that when we, as believers, lay down our lives for other believers, we're doing what Jesus did for the church. Apena fo ila le mea te tau no whai e tātou le au whai ngā luenga o le tu inatu o tātou wola mo isi tangata whaapei whio na whai e Yesu mo le kalesia. And a pastor will lay down his life for the benefit of the sheep that he's caring for. Whapena fo ila le whai whi au o le aia tu i lalolo na ola tu lou ia mo mā moe o lo ia wawa aia. So let's talk about the teacher, you know, that represents the small finger, because sometimes the teacher gets into the inside of your ear. O le tama i lima la lea, e whamatala i nail whai a onga, a wae la i titi e whai ngofia o na o i to tonu a o lo talinga. He has an ability to penetrate deep inside through either correct teaching or a wrong teaching. E mawhai ona o i to tonu lava, le anga waa o le whai a onga i to tonu a o mea lo loto o lo talinga, ma ia tau mwhai e whaasa o sa o mea se a o onga le se pos. And finally, there's the thumb, or I like to say that, you know, the thumb can touch all the other fingers. Ia male lima matua la le lima matua e mawhai ona ia pai I tama I lima uma. So as needed, an apostle can look like a pastor. He can look like a teacher. He can look like an evangelist. O le whaiwhi au o le apostolo la. Apostolo e mawhai ona ia pai so se tūlanga e whai o ia perfecta o le whai evangelia o le whaiwhi au ma le whai aonga. He can touch these other offices to accomplish his work that he's doing in establishing a new work. E mwhai ona ia pai o fisa umaia e wha, ina ia mwhai ona seki le wha avai o lana ngā luenga. Amen. Amen. So again, you know, we're trying to give you some ways to remember the fivefold ministry. Ia o lo tau mwhai a watu se au wala lea ina ia mwhai I tātou ona manatua ia le ofisa nei e lima. So let's look at 1 Kings 18, Su elau tusi le mo morto po sumalvalu, and verse 42. whai upo e whasuma lua. And it says that Ahab went to eat and drink like the rest of the world. But Elijah went to the top of Carmel, and he bowed down to the ground, and he put his face between his knees. O nā lua e leo a apo e ai mainu, o alua e fo I Elia I le tumutumu o Karamelu, wa ia ifo ai fo I le ele, ma tu ona mata I le vai o na tu le vai. So this is a position of prayer. You know, prayer always precedes revival. O le tūlanga leo te talo e te tau lava o na tau mawhai ai ina ia tupu ai ia whaolaolanga. You know, it seems that God is limited by what we ask him for in prayer.
Pe e fōlinga mai walanga la I titi le whaali mai o le atua, o ngai fua I lungo o mea o lo o tatou ole mawala au atua ia te ia. God won't do anything unless somebody asks him. E le mawhai e le atua o na la aloa e whaise mea se vanga nā lava o fesili atu seisi ia te ia, pe e ole atu seisi. You remember Jesus said, pray that God would send out laborers. We have to ask that the harvest be brought in. Tuatala Yesu fe mai te talo ina I le atua o le seselenga ina ia mawhai o na ia awina atu le au whaingaluenga. It seems like all of Christianity is a partnership with God. Pe e fōlinga mai so skerisiano lava e iai le lato a whiutana inga po le lato pana ma le atua. He has his part, we have our part. Amen. E iai le vaenga le atua, iai fo le vaenga le tangata. So in verse 42 of 43, it said that Elisha said to his servant, go look towards the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. O whai atu fo I lana au auna, ia e aluae, ma vaavai I tai. O na aluae le o ia ma ia vaavai, o whaapea mai, e le aise mea, o na whai atu le o ia, ina fo I whaafitu atu ia. In the scriptures, the sea or the ocean it's a picture of masses of people. Ile whauinga ina ole sami po le vasa ile tuspa ia. O tala noa I se vaenga tele on tangata. So Elijah was praying and he said, go and look, go and see. And he said he told him to go 7 times. Ona whaileo e lia ia Esaia. Alu e vaai, alu whaafitu e vaai. Elijah was expecting. He had prayed and he was expecting change. O talo e lia na ia matua mautinoa e ia ile me tupu e ile me sui. It's called praying in faith. It's praying God's plan. O le mea lana ta o le tatalo I le whatuatua, o le tatalo na I le finangalo o le atua. It's holding God's word up to him and saying, Lord, you said right here you would do this. O lo tau fia le na I lunga o le upo le atua mai whape atu, le atua na e whetalai e te whaia le mea lea. So it says in verse 44, it says, it came to pass on the 7th time that the servant said, there is a cloud, a small cloud, the shape of a man's hand, rising up out of the sea. O I lona fitu, o na ia whai mai e lea whaauta, ua lua e le sami si au I titi e pei o se alofi o se lima o stangata. So a sign of the outpouring of God is that the 5-fold ministry would start to rise up out of the sea of humanity. Ole wheau e fia momoli mai whai mai, ole wheau lea ile alofi lima whai mai, ole wheau, ole awina mai lunga, ole awhaatula I lunga o fisa nei e lima, mai le vasa o tangata po ole to tele o tangata. Something with 5 parts, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers would begin to emerge. O se mea o se vaenga o e whao na vaenga, e peila o na iai o le apostolo, o le profeta, o le whai evangelia, o le whai whiau, o le whai aonga, o le amata o na tūlai mai. And when this started to happen, Elijah said, go tell Ahab to prepare his chariot before the rain stops him. Ina ua amata o na tupu mea lea na whai mai la ia leo o Elia ia Esaia. Halu e whai a apo, ia tā pena o no fua whaata vale, ma e maliu atu a wao le a amata o na timu. In verse 45, it says, the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. Amen. Whai upula e whasuma lima mai o loo whai fo ia mea, o wha malu I fo le langi I ao ma le savili, o tele lava le timu. How many know that the rain of God is the revival? It's the outpouring of God's Spirit. E te sila fia o le timunga po le wanga le atua, o whaala o langa nei po se saa mai leo lo na nganga. The Bible says that in the book of Acts, it said that was the early rain, but the latter rain is much stronger.
Tusi pa ia o lo fai mai le tusi a ngaluenga o lo whamtala mai ai le ulua iwanga. Let's go to Zechariah chapter 10, verse 1. So ela tusi le Sakaria se fulu fai mua. You know, we're talking about the rain. We're talking about revival. We're talking about the fivefold ministry. O lo tātou tala noa I le wanga, o lo tātou tala noa I whaolaulanga, o lo tātou tala noa fo I ofisa nei e lima. Because all of those things are connected. O wao mea uma nei e fsotai. You need fivefold ministers to take their place. E mana o mia I le taimile nei, ona tūlai mai a ofisa nei e lima. To prepare the harvest barns where the harvest of God's outpour, the harvest will come into those places. Mana o mia ona tūlai mai lunga ina I tāpena ina le seleselenga le atua ina imwhai ona selesele. You know, in Zechariah chapter 10, verse 1, it said, ask the Lord for rain in the time of the latter rain. E le tusi a Sakaria se fulu mua ve mai ole atu ia o tau ia Iova, ina ia ua I ona po o le wanga muli. You know, ask the Lord for rain. Ask him to send the outpouring of the Spirit in the time of the harvest. Fe mai te talo o tuia I le atua ina ia tō mai a le wanga o lona nganga I le taimi o le seleselenga. And look also at Hosea chapter 6. Hosea chapter 6. O lo le tusi foi a Hosea I le mtaupu e ono, Hosea e ono. Yes, Hosea chapter 6 and verse 3. Hosea e ono foi upu e tolu. It says, let us pursue the knowledge of the Lord, for his goings forth is established as the morning. He will come to us as the rain, like the latter rain and the former rain on the earth. E upu e tolu, tātou te ilo fo I o lo tātou tau sisi atu ia I loa Iova, ua saunia lo nā fio atu e pei o le taiao, e a fio mai fo I o ia te I tātou e pei o le ua, e pei o le timu muli ma le timu mua I le ele. Amen. Yeah, if you look at verse 2, it says, after 2 days he will revive us. A vai tirsila il foi upu e lua ve mai na te whaolaina mai I tātou pe ama vai aso e lua. Do you know that 1 day with the Lord is as 1,000 years, and 1,000 years as a day? E te sila fia o le aso e tasi I le atua e tusa ma le afe tausanga. Le afe tausanga e tusa ma le tasi le aso. So it says after 2 days, after 2,000 years, he will revive us. Ona I whaapea mai lea ama vai aso e lua, ona ia whaia leo le whaolaulanga mo I tātou. How many know it's been about 2,000 years since Jesus was on the earth? E sila fia tātou, tō fia tātou sila fia mea lea pe ama le lua afe tausanga talu ona tua Yesu lalangi nei. So on the third day, he will rise us up. In the millennium, we will live in his sight. We will see him face to face. I le aso tolu la na te toe whaatui nei tātou. O le aso la leo le millenniuma, o le amwhai o ni tātou loa o ia whaasanga atu ai whaasanga mai fo. You see, these things are coming on the earth quickly. God is preparing for revival. O lo whaatapena ina le atua mea I le whaolaulanga I le taimile nei. He needs people to get in place, to take their assignments and begin to do the work of the ministry. Ai mana o mia ele atua I tātou, o tātou whaatulanga I mea te tau on tātou ia I mawhaia ngā luenga o lona walaaunga. You know, when the ministry gifts came up, they began to emerge from the people and they began to be visible. That's when Elijah said, it's going to start raining any minute. Ina ua whaatulai mai lunga I ofisa nei e lima e peo na waaia e Elia. O le mea na ua tupu le taimil nei, o le mea whali na ua tau na tupu le taimil nei. You know, there'll never be a big revival in a nation until there's ministers in that nation trained in the word and the spirit. E le mawhai ona I eise whaolaulanga tele I se malo, se vanga nai ua o ina I le upo le atua ma le anganga, ia le ofisa nei e lima, o na mwhai le ona o mai lunga matupu I le whaolaulanga tele lea. You know, so we're looking at these lists that talk about the fivefold ministry. Amen. O la tātou tala noa lai le lisi lea, o lo tala noa I ofisa nei e lima.
And, that's the focus of this church, or excuse me, this course. O le taulaʻiga lenā o le mataupu lenei. But how many, out of all the people in a church, how many are supposed to be the fivefold ministry? Mai le toʻafia se lau ma le toʻatele o tagata o le lotu, e toʻafia ni tagata I tonu o se lotu, o le latou valaʻauga lea e fai ma ofisa nei e lima. So how many remember the example from the children of Israel? There was 12 tribes. Toʻafia I tatou ma le tua le faataʻitaʻiga ma le fanauga Isaraelu I tuaiga sefumalua. The 12 sons of Jacob, right? Or actually, go ahead. Mantua ia whanau sefumalua o Iakopo. And the sons of Joseph, Ephraim and Manasseh, they got the double portion. Ia mantua ia le whanau e toʻalua I Iosefa o Manasse ma Eferaima. E na maua ia le whaalua. But then there was the tribe of Levi. Levi didn't get an inheritance. Their inheritance was the Lord. Mantua la ia le tuaiga o Salevi, e le I maua lo latou le latou whaalumanga ona o le latou whaasino manga o I latou e ngafa ma le whale o le atua. We're talking about one of the tribes. One of the tribes was dedicated to serve the Lord. O lo tātou tala noa e iai lava le tuaiga ua whaasinoina mo le auaunaina o le atua. So all the Levites were busy in the work of the temples. They did all sorts of activities in the temple. O tele I o le au Salevi. O Salevi uma lava e te tau ona pisi ma galulue I le galuega o le malumalu o le atua. That was the place where the worship took place. They were assigned there. O le nofoaga lana e whai e viiga ma tapoiga ua o inā na whaasino I ai latou. Some were priests, some offered sacrifice, some did all sorts, some were musicians. O isi e whai ma o si taulanga, o isi e whai ma whai viiga, o isi e whai ma I latou o e avatu ia taulanga. So think about Israel. How many people in Israel were dedicated to serve the Lord? How many? Ai mawhauwhau la e toʻafia ni tagata Israelu ua tuuina atu o latou o langa pe whapaiaina o latou o langa e auauna ai le atua. So it was somewhere between 5 and 8% of all the Israelis. The Levites were somewhere around 5 to 8% of all the Israelis. Ia pea ma le 5 I le 8% o tagata Israelu na tuuina atu o latou o langa po le tuaiga leo Salevi pe ama le 5 I le 8% o tagata Israelu o le au Salevi. I believe that carries forward today. I believe that there's a certain number of people in every church that are supposed to be the fivefold ministers. O talitonu foi lava e o mai lava le taimile o talitonu o le fua lava le nao talitonu o so se ekalesia o lo alualu ai le vaenga le e te tau pe folingo me o pasene na o so se ekalesia te tau na latou avea le valaauga lea po o mea alofa nei e 5. God's program is perfect. Amen. Ke lo e o le pokalama le atua o le pokalama atoatoa ma le lei. He set up the tithe, that each of the other 11 tribes, they were all supposed to bring their tithes. Ia na ia sekia la ia le sfuluai ma ia fai ei o le vaenga le o isi tuaiga ne sumaletasi na ia whamatalaina ia le au mainga au mai lato sfuluai. And that money was supposed to take care of the temple and it was supposed to pay for the salaries of the Levites. O le tupe la por sfuluai le amai e tuaiga ne sumaletasi ele ngata ina ia whaatumawina ile matanga o fio le malumalu galuega le atua lua ai totongi e fo ile au whainga luenga le atua. I believe it's supposed to be that way today. The church, if every member in a church is tithing, there'll be plenty to pay the pastor. A fai ole ata na fai le atua yasola ole ata fuile na te tau ta atia le kalesia le taimil nei so stangata I tono le kalesia te tau faila na sfuluai ina yatia elinga luenga matau sil fai fea. Brother Harold, would you please get off my toes, please? E fai na fa pia mai se vai lo vai ngai te ku ai li Harold. Okay, let's look at Ephesians chapter 4, verse 11. Yeah, Efeso 4,
fa upa sumaltasi. He gave some to be apostles, some to be prophets, not all, some to be evangelists. O lo ia whaapea mai na ia tuuina mai fo'i nisi e whai ma apostolo, o isi fo'i e whai imperfecta, o isi fo'i e fola al tala lei, o isi fo'i e whai ma leo leo a toa ma o au aile o ilato uma e whai a uma mea ia. Amen. You see, even though we all have a ministry, we're not all called to be a ministry gift. O i tātou uma lava o le whaafonga ma le aso nei, e tofu lava i tātou ma le wala au ma le tofi wa mai e le atua. A e leo i tātou uma e wala au e tātou te ngā lua i ofisa nei e lima. Even though we all have a calling from God, we're not all supposed to be in a full-time vocational calling. E ui lava tātou te iloa i ele wala au le atua i loto soi fuam na tātou wola. Tasi mea e tauna e manatua, e le whaapea i a vea umai i tātou matangata e whaingaluenga tu uoti pe whaingaluenga full time i le wala au le atua i ofisa ne e lima. So let's talk about the call and the ministry that every believer has. Tātou talanoala i le wala aunga i le ngaluenga, male ngaluenga, o lo o iai e tangata tonu umalava. Because everyone is called and everyone has a ministry. A wai wala awina uma tangata uma, ia mai ai uma ia ngaluenga e tauna ngalue i tangata uma i le wala au le atua. But we're not all called to be in the full-time ministry. Ai le wala awina uma i tātou te ngalulue full time pe tu oti i le ministry. Yeah, be a ministry gift. Not everyone is called to be a ministry gift, okay? E le wala awina uma i tātou te ngalulue i ofisa ne e lima. But let's talk about the calling and ministry for every believer. And by the way, what does that symbol say up there? Just Ia nai te wa ai atu le whailonga le ilunga i. O whailonga na o suenga. so it'd be good to know this when you take the test. Amen. Ia tawana e loa le mea nei mo le suenga. So 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. Mo mokor ni to mo mua fa yu poiva. It says, God is faithful, Lo whaapea mai wha maoni le atua. by whom you were called into fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. O wala awina o tau e ia ina ia mafuta whaatasi malona alo o Yesu Keriso lo tātou wali. The first thing the Lord wants you to do is come and be with him. Amen. O le ulua i wha moe moe mana o ile atua, o le fio mai o ia ma mafuta whaatasi ma oi. The word fellowship there is the word koinonia, or to share in common, to do things together. O le upule nā koinonia le nai te wa ai koinonia nai te wa ai toi nā i le ngana e le ni po le mafuta whaatasi, o le winga o le whai mai o le fio mai leo o ia ma whai mea whaatasi ma oi. And how many remember the book of Acts chapter 4 and verse 13? Mantua i le tusi anga luenga mata upo e wha upo e sumaltolo. You know, that was when Peter and John, and they spoke so boldly, and they weren't afraid to proclaim about Jesus. O le tala na ia Peteru mai Ioane ina ua maua e tai o le tulafono e whi mai e le fefe e na lalo to tele ma tau Yesu. So Acts chapter 4 and verse 13. Wha ngā luenga e wha upo sumaltolo. It says, when they saw the boldness of Peter and John, and they perceived that they were unlearned and untrained men, they marveled, and then they realized that they had been with Jesus. O wa ai atu i lātou i le whaamalosi o Peteru mai Ioane ma ua i loa o tangata ele ia o ina i la ua ma le vale lea, o lātou o foai, o lātou i loa fo i o i la ua sa lātou whaatasi ma Yesu. Amen. They had spent enough time with Jesus. Yes, they spent enough time with him that they became like him. Ia na umi se taimi na feo ai e ma Yesu, ma mafuta ma Yesu, wa tupu ai ma le mea lea wa pei wa fōlinga ai o Yesu i la ua. You see, God doesn't call us to work for him. He calls us to work with him.
Ele vala wina ele atua I tātou tau te ngalu tauna o tātou ngalu lue moia. Ai nanga vala wina ele atua I tātou tau te ngalu lue maia. Ngalu Amen. lue whaatasi maia. Amen. Amen. You know, you're Amen. not supposed to do it in your own strength. We're going to do the ministry in his strength. Amen. Ele taon tātou ngā lue ina ngā lue ngā le atua I lo tātou malosi. E taon tātou ngā lue ina I le malosi e wha malosia mai ai tātou ele atua. He doesn't call us, amen. He doesn't call us to work for him. He calls us to work with him. Turn to Mark 16. So ela tusi le ma reko e suma le ono e wa ele mana o le atua tauno tātou ngā lue mo ia. E mana o ia tātou ngā lue wha atasi mai ia. Turn to Mark 16 and verse 20. Mark 16:20, one of my favorite scriptures. Ma reko is fulu ono fa upelus fulu. Mark 16:20 says, and they went about, this is all of the disciples, they went about and preached everywhere, and the Lord worked with them, confirming the word with signs following. Ona lato o atu lea matala I atu I mea uma. Ua ngā lue whaatasi le li ima I lato, ma ua whaamaonia le upu I whailonga o muli ane, ai amene. Amen. Whatever they were preaching, whatever word they were preaching, the Lord was confirming it with signs following. Amen. So se upu lava le atua e launga ina, e muli ai pe whaamaonia mai e whailonga e whaia e le atua. Amen. If you want to have healing in your church, you have to preach healing in your church. Ai mana o tupu le whaamalolonga I lau lotu, e tauna o a o whaamalolonga I lau lotu. If you want to have prosperity in your church, you have to preach prosperity in your church. Ai mana o tupu le ola manuia I lau lotu pol tamau ainga, e tauna o a o tamau ainga ma le ola manuia I lau lotu. If you want people to be filled with the Holy Spirit in your church, you have to teach and preach on the Holy Spirit. A vai te mana o e whaatumu tangata I le anganga I lau lotu, e tauna o a o mawhaia o ngaina, ma lau ngaina le anganga pa ia I lau lotu. Because the Lord will confirm the word that's preached in a church with signs following. Amen. A wai whaamaonia e le atua, le mea le tautalangia I lana upu, I whailonga e muli mai ma wawenga. Amen. So the first call of God is to get used to working together with him. Come into fellowship and learn to do things together with him. O le wala au mua le atua, o le mafutanga lea, o le sauma fellowshipi ma mafuta whaatasi maia. So whether you're selling cars or whether you're a housewife at home or you're teaching kids in a school, po oio sangata whaatauta avale, po oio tinae no for fale, po oio fo il whaia onga. the Lord is going to be with you. He's going to help you and to be successful in what he's called you to do. O le a mawhai ona fio mai le atua ma mafuta ma oe mawsosoani a te oe ma manuia ai le mea o ia walawina oe te whai le mea nai te iai. It's supposed to be a supernatural ride, a supernatural walk with God. Ole mawtanga ma le atua e te tau ona whaingoina vapea o le savalinga wha le supernatural po le savalinga wha le anganga ma le atua. Let's go to 2 Corinthians chapter 5 and verse 18. Lua Korinito mta upo lima foi upo sumal valu. 2 Corinthians 5:18. 2 Corinthians 5:18. Lua Korinito e lima sumal valu foi upo. Okay. So 2 Corinthians chapter 5:18. For all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. O mea uma fo'i mai le atua ia ua uma ona whaaleleia e ia o I tātou ia te ia talu Yesu Keriso. Ua tuina mai fo'i ia e te I mātou le ngaluenga o le leinga. So what is the ministry of reconciliation? O le ala le ngaluenga o le whaaleleinga. It's bringing two people back together who have been apart. O le au maia leo tangata e to lua sa va ese matu whaatasi. Through Jesus, God it can be reunited with people. Amen. E ala ia Yesu Keriso o lea o to e whaalelei ai mato e tu whaatasi le atua ma le tangata. Amen. So he gives us the ministry of telling people
telling people that God is not mad at you anymore. Na ia o mai ia i tātou le ngaluenga po le vala au tātou te oe tau tangata e le o toi ita le tua ia te o tau. You see, the price of your sins have been paid. Everything you ever did wrong is put under the blood of Jesus on the cross. O le tau a tātou anga sala ma matou anga sala wa uma ona tutongi. O le tau o mea leanga uma lava wa uma ona tanu mia i lalo i le toto Yesu Keriso. Amen. Let's look at verse 19 also in 2 Corinthians chapter 5. E whai opo sfuma le iwa? It says, God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses. And he has committed to us this same word of reconciliation. O le nei sa ia Keriso le atua, ua whaale leia e ia le lalangi ia te ia, ua le ta ua ala tau anga sala ia te i latou, ua ia tuina mai fo ia te i matou le upu o le leinga. And therefore, verse 20, we are ambassadors for Christ. We represent the kingdom of God. I whai upa le luas fulu o le nei, o sa vali i mātou a Keriso, o sa vali i mātou a Keriso, pei se ai ua ai oi mai le atua ia te o tou, e i mātou te o le atu, o sui i mātou o Keriso, ia o tou le lei ma le atua. It's as if God were pleading, God was speaking through us to them, and we're saying, God is speaking through us to them. O lo sau noa mai le atua e ala atu ia i tātou, i anga ia i lātou. And we're saying, be reconciled to God, come back to God. God is not mad at you anymore. Ma tātou mawhai atu toi fo i mai le atua, i mana o le atua e fia mafuta ma oe wa e le o toi ita oe ia te oe. Come back to God. There's the price has been paid. It's a free gift. He's forgiven you. Mai toi fo i mai a te ia, wa umona tongi le tau o tātou anga sala, wa umona whaamangaloina oe. You just have to receive it. You just have to take the love of God and make it your own. Na lo talia lava mawhai mo oe le alofa o le atua. So this is our calling, to be with him. This is our ministry, to go to others. Le tātou wala au ngala lea, mua ina ia tātou mauan maftanga maia, lua ia tātou o atu, ma whaile ngaluenga o le whaalelenga. Amen. To go to others and tell them the good news. Tātou o atu istangata matau i elita lei. Amen. Let's do one more. We'll just do one more slide and then we'll take a break. Okay. E al whai atu tātou slide e tasi on tātou malolo ilea. So, there are different, what I call grace gifts that are different from ministry gifts. E ai la ia mea alofa ni e ta o mea alofa o le alofa tu noa, po o anga vaa wha mea alofa ina e le atua. And the grace gifts are... Go ahead. E ese mai mea alofa ia e lima, po o ofisa ia e lima. Yeah, the grace gifts are given to every member of the body of Christ. There's grace. O le mea alofa la le angang pa ia, o tuina mai so o stangata lava o le tino Keriso. So let's look at those quickly so we understand that there is grace for everybody to do their race. O leo tātou I loa I ele alofa tu noa mo so stangata lava e mwhaion tamo e ina lan tamo enga. So starting in Romans chapter 12 and verse 4. Romas fuma lua whau po wha. It says, we have many members in one body, all different parts of the body of Christ, different people, different callings. Whe mai a wae wha peo I tū tino e tele I le tino e tasi, a ele tasi se whaiva I tū tino uma. And not all members have the same function. E leo I tū tino uma e tasi lo lanto wha moe po lo lanto wao ngā. This body metaphor, the metaphor that the church is like a body, is Paul's favorite metaphor. O lo wha tusai I pe ta inga o le lotu ana I le tino. He said there's many members there, and we being the body are one body in Christ, but there's many parts, many individual members. Mm-hmm. Mai e tasi ai tātou, tasi lava le tino ia Keriso, ai tele ona I tū tino. Verse 6, it says, then we have gifts that differ. We have abilities from God that are differing according to the grace that's given us. So let us use them.
Whai upo e ono, lo whai mai ese mea alofa, ese foi, ia mea alofa o fo ina mai i tātou, e ala i whaatotua. Tātou mea la tauna whai, taun tātou ngalue ina. You know, if it's prophecy, let's prophesy in proportion to our faith. A whai ole perfetanga, ia tātou perfeta ma tātou whai e le whaatotua. You know, every member of the body of Christ could have a word of prophecy, not just a prophet. O tangata umalawa o te tonu o le tino keriso, e mawhai o na watu ia te oele o se whi au wha perfetanga, ai le na o le perfeta. I don't know. I just feel like there's some religious cows that are starting to fall over right now. O te taulangona e ia mo meo tupua fo inga e whale tapua inga o tali tonu leo wa amata ona to ulu e se atu, le taimi nei a o watu le tatum tau. Let's always take it to the Bible. Let's always find scripture and verse for everything we believe. Ia tātou whaia ngā le mea whai mai el tuspa ia. Tātou whaia le mea whai el tuspa ia ma tātou tali tonu ai. Amen. So Amen. in verse 7, it says, if we have a ministry, let us use our ministry. Go ahead. Il whai upo e fitu mai a whai e isi tātou wala au. Whaangal tātou wala au ngal nā. He who teaches, let him be diligent in his teaching, accurate. Mai po ai e au ia makua hao ile mea ngata ila au ia makua le leila whai aonga. You know, you don't have to be a fivefold minister like myself to teach. E kele kau la vea I tutono le li o leo mea alofa ne e lima ina ia mwhai ona e au. The Bible says that we can teach each other, we can admonish each other, we can exhort each other. Amen. O tala tuspa ia mwhai ona tātou au e mwhai tātou whaatonu, e mwhai ona tātou whau tua pe whaaleleia pe whaamalosia le stangata. Let's look at verse 8. It says, he that exhorts in his exhortation. Pe mai po le apoapoa ia o ia. He who gives with liberality. O le whoa I mea ia whaia male matamau. The one who leads with diligence. Mai o le pule ia whaia male whilinga. The one who shows mercy, let him do it with cheerfulness. O le whai mea alofa ia whaia male loto fia. Did you see there's a grace there to be a giver, a grace to give. Olo e vai e ngā olo I aile alofa tu noa mo le ola whoa. Isn't that exciting that you could have the grace on your life to prosper? Amen. E leo se vai ngā mānai ale nā e tauna e fia I ole anga waa wha le atua I lo o langa e mwhai ona e ola manuia. You could have grace to lead. It doesn't mean you lead the church. It means you could lead a business. You could lead a sports team. O lo I aile anga waa e mwhai ona e taitai, e le whaapea na o tau tala I taitai o le lotu. O lo tau tala I so se mea e mwhai ona e taitai il pisinisi, po le taitai foi se aula kapi, po se au ta alo. These gifts are given throughout the body to every member. Amen. O mea alofa nei o le grace na awina mai so stangata lava I le tino keriso. So even though the rest of this class is about the ministry gifts, I want you to know you have a gifting and a calling. E ui lava o mta upule nei pe whaasino au tua nga I mea alofa nei e lima o te mana o ia e sila fia mea nei. A whai e te lea o fia le lima lea e iai lo wala aunga malo wha moe le finangalo lea tua. Malau mea alofa. You have a ministry. O iai lo wala au. And we all need to be faithful. Amen. Ai mana o mia ono tātou wha maoni ai. Amen. Amen. So we're going to take a short break and then we'll come back for another session. Ia, whai se malolonga I on toi taliu mai lea le wha awawina o le se tātou vasenga.